Gost u studiju televizije Sunce, Olivera Lola Adžić, slikarka i pesnikinja ili poetesa, kako ona voli za sebe da kaže. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Lepo se osjećam u vašem gradu, u srcu Šumadije i radujem se da sam ovdje među vama, da je ovdje publika zainteresovana za slikarstvo. Posebno sam srećna što su najmlađi naraštaji također dali svoj doprinos tome i učiteljice i nastavnice koje su dovele dečicu na izložbe. Znači, od malih nogu se neguje ljubav ka umetnosti. Da podsjetimo naše gledalce da je u toku izložba slika Olivere Lole Adžić, naše gošće, pod nazivom U slavu roda, a prisutne su još i slike iz ciklusa U slavu sunca. Pa da, ja sam želela da obradujem publiku sa slikama sa narodnom tematikom, znači sa folklornim motivima, sa elementima naše tradicije, običaja, predanja, ali sam donela i dve slike koje su izvan tog tematskog opusa. To su slika dama obgrljena belim i jedna slika koja se zove Maldivni. Inače, obrađen je motiv Maldiva, raskošnog tropskog ostrva. Sa vaših slika sija vedrina, bujaju boje i život, kao da ne stvarate u ovom veku koji je više, kažu, sumoran nego vedera. Gde, Lolo, vi nalazite tu inspiraciju i taj optimizam? Znate kako, sad na snazi je neka dekadentna estetika, a ja sam želela da dam svoj neki lični iskaz jednoj drugoj estetici koja promoviše radost življenja, lepotu, vedrinu, sve ono što nas je činilo ljudima i što treba da nas odlikuje kao ljudska bića, jednu atmosferu solidarnosti, zajedništva, tradicionalnih obrazaca življenja i htjela sam da ljude približim tom nekom rustičnom svetu naših baka, prabaka, kad smo mnogo više bili upućeni jedni na druge, kad smo imali mobe, drugovanja, prela i uopšte kad je život u zajednici tekao jednim mirnijim tokom sa više vedrine radosti, za razliku od ovog sajber doba kad smo upućeni mnogo više na neke kompjutere, Facebooke i uopšte tu neku sajber realnost. Da li ste ispunili tu svoju misiju u slavu srpskog roda? Pa znate kako, ja sam podanik svog naroda. Znači, ako mogu da mu služim, služit ću mu dok sam živa, a ovo je moj vid neke borbe za srpstvo, za negovanje kulturnog i nacionalnog identiteta, s tim što želim da kažem da mi Srbi nismo nacija, mi smo narod, a to je nešto što nadilazi kategoriju ovih mladih nacija. Kada se razbuktala ta strast prema slikarstvu? Kada je počela? Pa ljubav prema slikarstvu sa progledavanjem, čini mi se, i prvi put kad sam uzela olovku u ruke, ja sam davala neke smislene oblike u jako ranom uzrastu. A povremeno je uvek figurirala, znači, u mom životu, a profesionalno u nekih poslednjih 4,5 godine, otprilike tako, ne više. Da napomenemo da ste po profesiji filolog, Jeste. da ste se bavili marketingom i prevođenjem sa, ako sam dobro zapamtio, sa španskog, italijanskog i ruskog jezika. Jeste. I prevela sam i neke kraće forme s drugih jezika. Malo sam se okušala sa latinskim, sa staroslovenskim i tako. A inače, neki pesnički izraz isto također jedna od mojih ljubavi. Pisala sam kratke crtice, pesme i trebalo bi jednog dana da to sve saberem i objavim u nekoj zbirci. Pa dobro, evo kad smo prešli na ovu drugu temu, na temu pesništva, imate nekoliko zanimljivih pesama, a jednu smo odabrali da nam izrecitujete za naše gledalce. Hajde, probat ću bez treme. Iskrim, gorim, buktim, plamtim, raspaljena magma mi lije žilama, ko luča sred tmine sjaktim i upinjem se svim silama, da ne sagorim u pepeo raspem. Pusti me da se ko lava izlijem, da vatru u žar tvojih bedara saspem, da telo u zadnji most grča izvijem i na ramenu ti klonula zaspem. Divno, divno, bravo. Kako ćete dalje, što se tiče ove vaše druge karijere,
u kom smeru ćete je usmeriti ta ljubav prema pesmi, prema pesništvu? Da li će biti neka knjiga objavljena skorije? Da li ima dovoljno pesama za jednu zbirku? Ja sam iznedrila preko 100 pesama koje su, nažalost, netragom nestale sa izgubljenim laptopom. Neke od njih su sačuvane zahvaljujući tome što su bile objavljene na nekim portalima i srpskom žurnalu i tako dalje. Igrom slučaja su sačuvane. Neke sam zapamtila, tako da bih imala da saberem jedno 30-ak. Ali dobro, pesme se rađaju svakog dana. Imamo lepe pokrivalice za vaše gostovanje u našoj emisiji. Evo, ovo su kadrovi koje smo zabeležili jutros u Maloj galeriji. Kolega Dok Ivan me kamerman Živanović. potajno snimao. Da, on je snimao. Zanimljiva je tehnika kojom slikate. Pa ovo sam doterivala jedan deo zastave. Inače, kičica je osnovni normalno instrument i oruđe, ali ovdje sam malo davala senki. To je jedna apstrahovana zastava. Inače, u levom planu je Milunka Savić kao žena ratnica, a desno je Milunka kao žena, kao lirsko biće, kao neko koje ustoji i majka bio i žena koja je udomila brojnu dečicu sirotane, koja je imala tu stranu ljudskosti u sebi i sigurno jednu dušu široku, kao da kažem, ko Rusija, kad je mogla toliko puta da da krv za svoj narod. Jer ona je ranjavana višestruko i kao dobrovoljac znamo svi priču kako se prijavila u redove srpske vojske, a to je bilo tako što se prerušila u mladića i umjesto svog brata se prijavila u vojsku i prošla je kao mladić sve do prvog ranjavanja kad su otkrili da se ispod šinjela kriju devojačke grudi. Ali to je naravno nije sputalo da nastavi da se bori sa puškom u ruci i kasnije, nakon rata, također je bila plemenita. Puno dece koje ona udomila i praktično im bila druga majka. Ali sada ste privukli baš sve Aranđelovčane s obzirom da je Milunka Savić ovdje narodna heroina i mnogi je vole i poštuju njen lik i delo. Do kada je otvorena izložba? Izložba je otvorena do 24. ovog meseca. Počela je 6. Eto, prilike sutradan, recimo, ili preksutra da ljudi dođu da vide ako neko želi uživo slike. Posle toga se slike sele u Smederevo, gdje će također biti jedna duža izložba i naročito ovu sliku Milunke Savić radim za ovo je recimo jedna slika Valjevska bolnica 1914. koja prikazuje golgotu srpskog stradanja sa tim hiruškim operativnim blokom, sa tifusom koji je vladao i kosio mnoge živote, jer pola grada Valjeva je tada pomrlo od te teške bolesti. A sliku Milunke Savić pripremate? Da, pripremam za tu centralnu proslavu 100 godina od oslobođenja Smedereva od austro-ugarske okupacije i tom prilikom, ajde da ne otkrijemo sve. Slike se sele u Smederevo, da li se i vi selite sa njima? Ili ostajete u Aranđelovcu? Biću ja par dana kad odem odavde u Smederevu, tako da taj karavan sa slikama kreće dalje. Moja neka životna misija ili poziv je da što više Srbima približim našu tradiciju, a to činim na ovaj način i nastojaću da te slike obiđu i zemaljsku kuglu. Lolo, više dana ste u Aranđelovcu. Kako vam se dopada naš grad? Jako simpatičan grad. Je li inspirativan za jednog slikara? Kako da ne. Pre svega to su ljudi koji su ovdje jako srdačni. Meni je interesantno da se javljaju na ulici i u kafićima. To mi je znak dobrih domaćina i gostoljubivih ljudi. Posjećivalo me puno kolega, na čemu sam im jako zahvalna. Znači, nema te surevnjivosti kao što ima u nekim profesijama. Zaista su dolazili onako baš kolegijalno. Eto, ali mi se dopadaju ta neka vaša stara zdanja, kojima treba povratiti malo tog sjaja i raskoši, jer ova Aranđelovac je mesto koje može da se pretvori u turističku meku. Zaista imate te potencijale raskošne prirode, lekovite vode, pravi je blagoslov ovdje živeti. Samo imam utisak da bi to moglo malo bolje da se dotera sa nekim izvesnim ulaganjima.
Da li ste razmišljali da motiv starog zdanja bude na nekoj od vaših narednih slika? Pa vrlo interesantno deluje to staro zdanje, pogotovo tako patinirano. Može da bude izazovno nekom sledećom posetu. I ovim jesenjim bojama čini mi se da je vrlo zanimljivo. Pa jesen je najlepši slikar. Ona ima svoju paletu boja od tih bakarno-crvenih, smeđih, oker. Znači pravo je uživanje slikati takve motive. Sigurno će biti inspiracija za neku narednu posetu. To nas obećavate da ćete nam doći ponovo. Vrlo rado. Vi ste odrasli u Loznici i dar prema slikanju u jednom intervjuu ste pomenuli da ste nasledili od vašeg ujaka. Jeste. To je moj ujak Sloba Tomić. On se bavio građevinom, ali imao je u sebi taj dar da predstavi sve likovno i prosto imao i tu filozofsku stranu ličnosti. Uglavnom bio mi je nadahnuće i inspiracija. I kao kad sam bila dete, voleo je da nas okupi oko vatre i da nam priča bajke, a mi bi se uživali. Kako bi on utišavao to, mi bi se sve više pretvarali u ovce i približavali da čujemo kako će da sledi dalje tog njegovog kazivanja. Uglavnom imala sam to lepo detinjstvo koje je sigurno, da kažem, uticalo i na te neke moje životne nazore. A kuća mi je bila na rubu naselja, odakle je pucao pogled u daljine. Zatalasane brežuljke i modra brda, onako ćopićevski u daljini. A to valjda čoveku daje neke vidike koje ovako, kad ste sapeti u gradu, tom nekom arhitekturom i nekim kubetima od betona, teško da taj pogled može da bude tako nesputan. Zato mislim da je prava dragocenost kad vam deca rastu na selu. Prosto u tom nekom životnom formiranju značajno je. Makar da provode leta kod bake i deke. I to je nešto. Osnove slikanja usvojili ste od profesorke Natalije Petrović. Jeste. Ona je profesorka iz Beograda, kod koje je najprije išla moja ćerka. I onda mi je ćerka predložila kao, mama, što ti ne probaš? I ja rekao, da li primate i odrasle? Kako da ne, imamo školu slikanja. I tako da sam ja krenula tamo. I ona je nakon tog prvog nekog mog rada procenila da tu ima materijala i kao vi bi trebali da upišete akademiju. Međutim, pošto sam ipak završila tu filologiju, a smatram da je vreme dragoceno, ja sam je pitala da ona meni nađe neki putokaz ka umeću i znanju, da to ne bude 4 godine, ako može nešto skraćeno. I onda je ona meni te neke osnove slikarstva predala, nešto se naravno i u letu hvatalo. Imali smo jednog vajara u ateljeu koji je također mi dosta Vuk, dao mi je korisnih savjeta. Tako čovjek se uči u svakom zanatu, pa i umetnosti, naravno od iskusnijih i ljudi koji su empirijski više potvrđeni. Ono što je meni fascinantno jeste da u Srpskoj narodnoj nošnji nalazite deo svoje inspiracije, tačnije za vaše slike. Vidimo to i u Slavu rodu. A htjela sam da vas pitam, vi i crtate i pravite modele. Za koje namene ste to radili i gde se nalaze sada te nošnje? Pa te nošnje su, znači praktično ja sam bila inspirisana devojkama koje su igračice folklora. Pošto smatram da je folklor jako važan u nekom identitetskom smislu našeg naroda i vrlo je preporučljivo da decu uputimo u tom pravcu, jer kroz negovanje kola i uopšte tih naših narodnih igara približavamo se tom narodnom bitku, onom što nas čini Srbima. A to kolo je jako interesantno, pošto ono ima kružnu formu i praktično predstavlja kretanje sunčeve galaksije, što su naši preci duboko uviđali i oni su time odavali počast suncu kao živototvornoj energiji. I to samo kolo predstavlja jedan zbir, fuziju združenih energija, ljudi koji su u kolu potpuno jednaki, jer tu igra i siromah do bogataša, i star do mladog, i neuk do učenog. Znači, u kolu smo svi jednaki i to je, recimo, zanimljivo. A drugo, to kolo razvija tu neku kolektivnu svest i tu zbirnu energiju koja nas je kroz vekove raznih ropstava spašavalo i održavalo, jer što kaže, ja mislim da je Jovan Jovanović Zmaj rekao to, pesma nas je održala, njojzi hvala. A ja bih rekla, kolo nas je održalo, njemu hvala.
Mislim da je jako važno i treba ga negovati. I recimo, evo jedan zanimljiv podatak. Imali smo u školi projekat, zamolio me učitelj da sa dečicom odradimo jedan projekat rastvaranja u vodi. Pošto su oni bili jako mali, ja sam dala predlog da umjesto te teme bude kolo. Pošto je to jako zapostavljeno u našoj nastavi, uopšte sve što je vezano za tradiciju našeg naroda nekako je marginalizovano i skrajnuto. I on je to onako sa radošću prihvatio i prepustio meni sve. Napravili smo, ja i mojih 5 drugara sa Facebooka, jedan materijal koji se može naći pod imenom Slobodan Stojković kolo. Film 22 minuta o srpskom kolu, ali kao delu tradicije drugih naroda. Pošto Srbi u današnjem smislu, to smo mi danas, ali nekad su Srbi bili mnogo rasprostranjeniji narod i ostaci tog naroda su današnji Sardinjani ili Sardenjani, koji su po svojoj krvi najbliži dinarskoj rasi. Katalonci su nam također blizak rod, Baski, Pelazgi, a to su današnji Palestinci, Jordanci i neki narodi Magreba. I svi oni igraju kolo. A nekada su ti današnji Palestinci bili deo Pelaškog korpusa koji je živeo od Beograda do Peloponeza. I kad su došli Ahajci, oni su se malo raštrkali na obalama Sredozemnog mora, ali ostaci tog nekog, te baštine je to kolo koje se tamo zove Dapke. I mi smo proveli naše kolo kroz sve te kulture tih naroda, napravili jedan divan film iz Idne novine i to je imalo edukativni karakter za tu školu. Jesam nekad imala ideje da budem kreator, možda me postaknete u tom pravcu. A inače razmišljala sam da se napravi jedna serija garderobe koja će nositi elemente sa mojih slika. Znači, odštampano ili istkano, na primjer, zlatna paunica, recimo da bude jedan deo te figure na nekom kardiganu ili na suknji i da se napravi jedan brend. Ja sad otkrivam svoje intimne planove, ali ajde da ne osujetimo do kraja ideju, ali voljela bih da napravim jedan srpski brend od toga i da bude prepoznatljiv u svijetu. Koliko je komercijalni moment prisutan u vašem slikarstvu i koliko želite uopšte da bude prisutan? Pa gledajte, od nečeg se mora živeti. Ali ove slike iz tematskog ciklusa U slavu rodu za mene su dragocenost. Znači, ja njih ne prodajem. Zato sam vas pitao koliko želite da bude prisutno. Mnogo puta su me pitali, ja kažem, te slike trenutno nemaju cenu, jer ja imam obavezu prema svom narodu. Mene niko nije na to, da kažem, niko me nije pozvao ni prozvao, ali ja osjećam, imam neki unutrašnji poriv da ja treba da se odužim svom narodu. Treba da slikate za pokoljenja koja dolaze. Upravo to. To je moj neki dug mojim potomcima, a zadužili su me moji preci. Znači, te slike će obići svet i možda jednog dana biti prodate, ali bih voljela da to bude negde onako zbirno na jednom mestu, da bi sutra ljudi mogli da to obiđu, da vide onako integralnom sastavu. Ali istovremeno radim druge teme i po narudžbi slike, tako da možemo uvek da napravimo i takve dogovore. Već drugi put pominjete da će slike obići svet. Da li ćete nam otkriti tu tajnu? Za sada sam bila sa par umetnika iz Rusije, jedan iz Rumunije, Republike Srpske, u Parizu smo izlagali. Imala sam nedavno izložbu u Turskoj i znači gde god ima srpske dijaspore, naravno i tih drugih naroda koji su sa nama bliski po krvi, koji također jako pozitivno reaguju na ove slike. Isto tako bih voljela da i tamo prikažem te slike. Za sada mi se javio neko da li iz ministarstva vezano za te odnose za dijasporu, ne znam, i pokazali su interesovanje da se slike prikažu u Hrvatskoj, u Rumuniji i Bugarskoj. Mislim, eto, to bi bilo bi fino zaista da se neko i od društvenih institucija malo ozbiljnije pozabavi našim kulturnim i nacionalnim identitetom, jer ipak ovo je država našeg srpskog naroda i treba da sebi damo prioritet, naravno, u svo poštovanje drugih nacionalnih zajednica koje sa nama žive u ljubavi. Koje je vaše mišljenje? Koliko naš narod voli slikarstvo i koliko je zainteresovan za ovu vrstu umetnosti u zadnje vreme? Znate kako, kad ekonomija strada, najpre strada kultura. Jer čovjek se može odreći slike, a nekih nasušnih potreba za hlebom ne može. Međutim, ako vi ljude bombardujete nekim sadržajima
kao što su ti reality programi gdje se najgnusnije ljudske osobine stavljaju u prvi plan. Narod je kao jedna amorfna masa. Vi ga oblikujete onako kakve mu inpute dajete. Ako vi ljudima pružite nešto što je lepo, što će da ga obogati, što će u njemu da probudi humanističke vrednosti, da ga prvo najpre probudite u korenu svog bića, da shvati neko da je ponos i čast biti Srbin. Jer mi smo narod koji je bio svetlo s drugim narodima. Mi smo ih obdarili brojnim izumima i ovdje je koren te prve evropske civilizacije, da ne kažemo i svetske, jer znamo da smo mi baštinici i vinčanske kulture i lepenskog vira i to treba da se izučava i u školama, a ne da nam krate našu pametarnicu od dolaska Slovena, jer mi smo ovdje od Vajkada, a to su desetine hiljada godina. Evo nama nove teme za novo druženje sa vama, Lolo. Važi dogovor. Evo, termin koji smo predvidjeli danas u emisiji Nedeljni klub polako je na izmaku. Ostalo mi je još da kažem da svi oni koji žele da se podrobnije informišu o vašim slikama, da ih vide na internetu, mogu to učiniti na vašem sajtu. Da, to je www.prodaja_slika.com, a isto tako mogu i u galeriji danas u Aranđelovcu, Mala galerija u Jadranskoj ulici. Evo, čim završim snimanje, ja odlazim tamo, oblačim mantil i nastavljam da slikam. Lolo, mnogo toga smo lepo čuli i naučili od vas. Hvala vam na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo o slikanju i drugim temama, čini mi se. Hvala vam lepo i drago mi je što prepoznajete vrednosti u tome što ja radim, jer ipak to je nešto što praktično radim za društvo u celini i za moj srpski rod. Hvala još jednom.